ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. State President Jagan National People's Party Wak Preston Tensong Bulongru sembut milirang ba kajela ka pratrik urempang arajar pausan ulakin tui girang ba shnong bikim le satya ban syapti ngi jing berngam ji kattu kan ni giseng san perthai namar ba girang ba shnong lapen kup boda ka khasi hus atan ma district council ya kani Wak Preston lapen pau ha bakaran ka jing alang ilap election ka belong ha ka shnong lai lingkot nong kinri ban panjing kershan ka bentau ba ra boklang Tensong bulong kertong jong ke NPP nalang kerdam light krok constituency hak election juga khasi hus atan ma district council Wak Preston ulong bakidon kattu kan ni giseng san perthai ke berngam bentan girang ba shnong shing bishar tang namar bakim ajing bit ban pelong ye ka jing alang ilap election Kini kajing keranjong Wak Preston gelong halo kajing ja badang syan ha kasnang maulai hadin muka maulai tahun dorbar kelaraban penlong tangki common platform de kajing menjur lang jugin rungut ki kertong di tang hadin shisngi kertong jong Voice of the People Party ula kentai mardor halo kani kajing menjur lang Kajing mut UMLA lani UMDC kalong bin pensengat, ben penpo, ben penping, ben penitnat. Ya, kita kipat ba apa ke konstituensi. Dia kata kenong rim ke penungkong bangi yang election. Lada bekala ya kata tengah tipsu no kuno. Kumba kandidat menel barabok. Ba don mentaki breu ki memperta syarum saneng jaga jat breu tu jaga jat breu ni ngajing sengau melung kata katin jing sengau tenat jing sengau dei ngaju keli la de habanga jaga jat breu nanongan sedang kejubab kabasai kedar nadu kapor susu tahap kaong bahaba pi ya kajat benriu nengkong ya la de ya kayin kasem sumar bahaya gikun ya gilo bakin pumut kin pumat bakin riam dahara kin ay kajat sem ke baba itenat bakin pen kinta nangta hasnong hatau haba pia kapri propoi be syayeng namar kasurok rong sudah kata kini ejat benreu aku lok kibaong ejat benreu ngamupi paniaj wat kakali kulai kerngah lik telayayam gae kebancia tos segi compare kini ki konsensi marjan ko pat ba bae wat syat yalam bakla pe yo syajan yo syasyo janu te kamlo kalabiang tapi labiang ngangasau ban ombah bagi jet yakin nong mikmat ko ma om kandidat menne ya ka arpoi tarik ngikwa banang penklan syusyu ban ai ka jingyada ka hok long trai hakil yang barok lemba jong ka diskausil na kata-kata ni pelong yang election diskausil man kesan snap Berkana-kana ka kapuk siar yang ayah pi kilo keme kilo papa kikun sama. Berkamtam mentang akwa ben ong ya pi bakana election ke don kambah. Ding don bon ki an ki kanun ki bangi ya plan. Ban warna lembaga diskausil kenang ba kajat ben riu jongi kanang singan susu hagi bateng ki benwan kata kadai ke jimut ka bangi don kam ban sensyar hante hepot diskausil
Dan kendia tayo ngia don hantai hapo pulo badu governor ngatrai POE ke pertai social media. Ba governor UIT ke certificate ban pen scam yang kita kirang bakur mensuam tu don patip dia kata ai ke certificate yang kirang bakur nama mensuam isyukren tak kaktin kirang bakur kikijikur mentang draw du lain haba ong rang bakur te rang bakur sosial wat ya lakai mentang adon kaan lembaga diskusi kabar mentang kata ko mapiki samla kiset samla snong ni ai ke certificate ya piro pidon mentah kaan uno wilayah persyak hilak banbong mendai tak kata ko kisah kedai snong ya piru ngila ai hapokaan lada don balik rumah kino ya lap snong pidon kam ban kruit dau syabuk hilak balik don kaan mana wasai kata kaan sna jong ubah peniat dah kajinya syong lang bat nga bat ki officer jong ina pok state government ngi warna ya kadekaan ka baskem kajigi shirkai pipi page social media ani haba berngem kita ke parti na ngin le ching sao harapam ai permission berjalan public meeting kibom yoi kamut ngan syur tu api kabama kibadon ke skor kibadon ke khmat kibadon ke jabin tu pedon kam ngapang ke donut habang yoi ya kam maulai tahun dorbar ke kebajia kilaya syong syua kilaya rai lang bron nungut lengkat bat kinong ya lang snong jong ke maulai tahun dorbar ke om namar mangiyo ia ka komplain ngiyo ia kata kecing ot kecing nam ki kemer ki kepa ki kon samla namar badai ke por exam ki ong ngim kwa ban pentutan ya ki khon jongi namar ki le election ki le ka ki le ka final exam ha ki kerdan ki baper an laya lumlang hang ta laya menjur brokoj wah kumlah syai keskin lai menjur mi unong berngen ni mai kerat berngen mi unong elap snong bupli ubat ketulok romio kasnei tapi masyur ya pikir orang snong bedor dengan senei handai ngopi ka aja ladon ya pi watte ka diskusil kelap kumpul ya pi watte wasme namar baladam don su kabar snong ka kebanjia ya kajat benri ujongi ladam don su kaseng samla snong ladam don su kaseng kedai snong ka kebanjia na kata-kata wong epi ngada kuat banwan kenang hakmat jong piti patba jong kan nong kenri pelun berkarat nong kenri berokawai ban ong ya pi mentah kegeti skau bawan siapan bin ai kecing kersan yau rabok tu dia tu persatra jema kadur jemu siem di kumbado perstul kejabi yang lasai kampit penman mau ngam nang long tang ba pilas rutu ngala persian men ai training yo ke training ka bang ai utang ai teli ke benengkong maong long buskorin ubadap ke jingi ban ubat tipriu tiplay kina kilai teli ki quality labiang berlong politician lad pimbon kata oh bila noi sistem telak ke berlong beli tambah sistem semar Kristo
Dengan kerpat berit ya piko kilong kemi kilong kepagi kun samna. Ai ke jingkersan. Kai ke plus poinnya tu ipi. Ke plus point lah di ai ya ke jingjob ya rabok. Long tik kan kerai nong keri berokowei. Kumbayo ya kilai engine. Pinyo na dong kata kata buksiar. Pinyo am kata kata buksiar. Nakala daw wat penle no kumalaya om mena u kandidat ju la om long kamayo laimut kisakri yapi dengan kwa ban ong da kapasai skauba ai ke jingkersan ka papura pio i ki social media haduk menta ke singiri penmi hana bau baru perstun Ukraine na ni kepolisian supen be chisen satsdem suya be man ke satsdem mana mentar udah ya tahu ya udah ya ide udah ya tahu mereka kemausa ngan itu ya pi kilong keme kilong pa ki kon sama kai ka bang Ukraine mau lai kata kapor ka jingkren jonga bisa kalong tangkawe ngongko kipat ba no mau lai to sang nembe nama don kibre ko don sap ban syutiang dakania don kibre ko don sap tamban ID borti li jai kerja di layak buat no sepoka sesung tau no ai tapi klem dapet ye kejabing klem dapet pensong no rimba kum no ban kerjaan lagi kum no ban jin ya kita kinomi keman kejimut yang ada kata tip baru penkelab rolai hujai ana wat uje yu prestun namar ana unyau ben yiki paiba penusla yiki paiba jong kalang kerem kososi kebarim ana bau ken ba ula bersutin long ko bathit dos niang ko bathit do masi kum kita ki jania bau penmi ubro tpi ya kawang pediam benmon ngam so sao chu ngam tong jing stan upai ba hawajan kanra kabisil kai ba tip mama tambun penban tambun namar Pakistan kinong tebun kabangakwa ban ong pi nak takadaw wat ngap than yikitil kijing pen sapriang kinaki social media kibong itu itaw su dengan kwa penong pi ko kilong kebe kilong pa kana de kakabuk siar ya pi mentah kakenti ngadawan kenang ko mo ngopi ban kerpat terpon bapin ai ke jingkersan ke bapura ke jingkren ben bro ke partian pipi ke bangloy keren su tekim tip ngade UL state president jo ke parti ubah kebin udai district president jo ke parti te andai keren sepakat pipi tapi mlong ya keren su namar ba kabae iya kajinglong jingman jongi gibreu kamtam mangi kum kejat breu kasih kolong teng teng ni syai sungai be kang kata bagi ngai be kebesus ngau be bakabade ngan perken mau ya pikatem ke pedengkong ngajab election arhajar lai kadon ketik jingjia arhajar san lade ajar riu kaba halai kerhok akan mau sak klemeti kikem kira iki tigi brio kidon laimut hati pok kali kikete kira hati hamadan sya tiga phone wud ngakan mau sak dari long rambas dong jong Pak Andra kimla suk benlek kumnom no ru tok pai bor la poi man mit kinro bujen yo bujen kisu ong bet to ini lentem mau no kreptip ya kan ngai su to ini lentem mau no dengan akan mau poi mengamat prasiteng kedai na tiga jaga dan bok ila phaya tiki pulit thongyong ni phaker jubor benong don kejingjia ka besnosi imat por step kumbalai siteng saubaje enla kham jai khandiat na onga yu rang basong to lum meeting hati hia po jaga manan syat ya lum meeting tengi kerpat nga kerpat ngong pechene
tongin ya keren mentah namar ba menep dang fluid palat ni keren mia pesu dengan kwa ban keli mano na pden jong pi ki bio in kong bakina ki briu ki mun benra la ne ben kidnap ya kita ki kenarin ki badon hata harus ro jar ngam don bonong bonong yang ngewe lo kemei ong katakin pribadu ngayo jingtip don niwe ba pentim yo pandai kenok sono mut benera yang kita dikelu tengok ngah ba pio jingtip pio ine mak sebio ile ngasutip tengok pertabre yo gen benyawan katakan si syutip janiap kita ke lain hadu maong kata ke detang ke jing syos ngeu tang ba syos ngeu langai don bok bom jia ka basniu benjia basniu ko bot pro sidong la sakem de la layat ka han de ke jingmut jonga nga ai duk sai ka ne ka long bapek bang ngida dei benda smoto benda penting kena ya kano kabangitip namar ba kala benyalam syabas ngausi kalau kubju kumakren ki beriu menta ani tau NPP temlok su upreston bedu kerat le tapi ani krum jing tia la su tu ki pisam le kren su ngahaduk menta ongko kita kinong persawa pensutu bekala ko ki het tengam ko ba ong tu jirai persisya se ai se ke FIR la dong tau preston batu adu ko tau Kevin batu adu kata ai se ke FIR jar hana boki badon habor melong melek lumah wah ubah Kevin menel ada pong bawa presiden jo kerindia ro pimla ban ya klem kajing alam kai ngalong deputy chief minister mentari opiom bangan la ban ya like na ke borsnom ke jong basyur ding la basyur ina sto katakan abang awan hasnong ngapok mana lendo ngahap burom ya ka hasnong badan lendo habang lek halai lengkot ngapurom ya ka hasnong halai lengkot wat kesnong ro kadong kaan ngapurom ngating kat ke sorkar ni nopi ba pinong dapat ting ban ai na kata FIR na ba kidai gine kidong sensar katalah bakla ko he teng ambe kela pamutno wat kedeu ye kiwe pen chua ye kapok la jong na trai kata ka de bidon ka wat kedeu ye kiwe wat yu ong bakata ka besdeu ani pipat pibahan kan no go preston wat kedeu yu wepat ngaem mablem nganum kedeu yideu breu teh hideu breu tambah kenmau adalah jrong tanu seling ngong pi kaya lam sebab baklah togin kenmau bahaya kata ko kilong kebe ko kilong kepabe ko ki khod samla kham tam ya pi ki samla kabor snong kinong ya lam snong ngapurom ngasung skul tenat menewa syula penpawi ke negara skul kilayawan nilai keren nama dot kam menjio ke ad hoc kran berkas secondary school leta kan ne po nokri berkawai oh dengan ong ro ya ki wat du jingkermen don usip saka don usau saka don ru ulai saka dengan nama iklan botan kata tang asyutul pa desgau ha haka arthoi trik tongin ya mi pajba ai bo kandidat jong ke parti NPP ubat tok har ru de tan upersatrai jonga bangin yo ya kajing jong kabadon burong tiswa bangan pedkut nakerpat layat hai biasong di tongnya yang kedet ini perta
kenang ba nginya dau nginya riu sengau ba belum kami long pa ikon samla ba i ngan ong mga hakakot sa penbud bat ya karakti ta tong ini rakti ta mo hakakot